Maya po oras kabalit. Kaya tabi mabilog ang pwersa ng GNN TV44, wabiela rin makapanahon at lokal na istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. Oray ni Pure Balita may kalap ngayon Lunes, July 28, 2025. Yako po'y Benny Ginto at iti in News Force, Pampanga. Meto nga relief operation ng penimuna ng Senator Lito Lapid, kareng apektado ng kalamidad in Pampanga. Ayon ng report ng Patricia Mamang. Penimuna ng Senator Lito Lapid ng distribusyon ng food packs para kareng apektado ng albog kareng migit 800 na pamilya kaya king Balen Santo Tomas king pamakipag-ugnayan king Department of Social Welfare and Development o DSWD. Agpangkang Mayor John Sambo, iti nakano ing tuturing nga peka malalang kalamidad. Abisa na ning Balen Santo Tomas nung nuka rin laganas apitong barangay ing makalbog keti. Kaya ba ng Senador King Lingkod Caravan ng kayang anak ay TIEZA General Manager Mark Lapid at Pora Councilor Maynard Lapid. May kisan metong la naman King Pamamia Saup, dina Mayor John Sambo, Board Member Kay Nagit at 4th District Representative Ana York Bondok Sagong. At bano-bano naman po, datlalbog mumuran, panayanak man po kiti at dadalawan to rin kaya katangkabalen kiti king lalawig ang Kapampangan. Kaya ganang nga po halos makalbugar durutan tala. At kaya ni po uling maluwang ang maraming disaster. Ayun nga, puro relief muna kasi pansamantala lang naman pagkakaano naman to. At pansamantala lang, kahit konti siguro makakatulong naman to. Ayun, nasabi ko nga kay Mayor, mag-request na lang siya kung anong gusto niya rito para sa munisipyo niya, gusto niyang pagagawa natin. Pinapangako ko na. Tuloy-tuloy po yan, tuloy-tuloy. Kasama ko aking anak na si Mark Lapid at saka si Maynard Lapid, si Congresswoman dito sa 4th District. Yan, lalo na yung halos yung 4th District, lubog eh. Agpangka Mayor Sambo, laganas na rin 7 barangay ning Balen, apektado ning tuki-tuking pamanuran, adulot na rin milabasan na bagyo ampong habaga. This is the worst flood na nangyari sa ating, sabihin ko ng ating lalawigan, dahil may mga marka ho kami na mas malaki pa ang tubig baha ngayon kumpara noong 1972. Mas mataas ang water level nito sa aming bayan. Alos buong lalawigan, makalbog po. Ketipu, Balen, Santo Tomas, 5 out of 7 really severely affected and our 2 barangays partially affected by floods. Pero naniniwala po ako, sabi ko nga ho sa aking mga kababayan, may pag-asa pa. May pag-asa na malabanan natin ho, na maalis natin ang baha sa ating bayang Santo Tomas. Sa sobrang lakas po ng ulan, nag-overtop po ang ating mga ilog, yung tubig ilog pumasok po sa aming bayan, kaya ho kami binaha. But then again, this is a learning experience at siyempre po nakakataba ng puso at gusto nating labanan ng baha dahil nandyan ho si Senator Lapid na handang tumulong sa atin, ang ating Congresswoman Dr. Ana York Bondok, Governor Nanay at Vice Gov Delta. Kawani king Santo Tomas, mintaya naman ng grupo king Balening Sasmuan, Minalin, Makabebe at Masantol, bang midake relief goods. Kasi kukunan nila ring LG, yung pong MDRMM do ODA, nung pilan na ring tali na ring mitura na kabalenta mo per family. So, and then first wave niya, kibat yan tutuki, nung maglambat pa yung albog, which is baluta naman, maglambat yan. Yan naman makantakaligwa. So mag-prepare kami for the second wave para makapamieta mo pang South ka rin kabalenta mo. Plus mag-request kami pa kay national government nung makapamia lang nung ating pangayik sa ating pangakap or tupad, makapamiela ka rin kabalenta mo. Kasi ngayon do kailangan din talaga. Uling kesa ko na ngayon, alam makapag-obra, lang kapanintunan. So ida po nga niya rin ngayon. So baka ilang next wave kakayan mi. Palabasan mi amin sona, kaya rin nanita, ilan naman lingunan mi. King Kabilugan, Toklula, King 5,000 na pamilya reng tinanggap DSWD relief goods kapamilatan ning grupo ng Senator Lapid. Sinigurat na namang Lapid na balawos ing pamag-check at pamag-monitor king kabilyan na reng mituran ning kalamidad. Maragulya pong bagay kaya kami, lalo na po limbog kaya po kitang bandami. Matas po yung darum kitang kaya kami. Hanggang po ito, ay po, ito po, mamagasakit kaya pong lulub kayong obra dahil po kayong nalpog.
Kaya maragulya pong bagay kaya kami. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susunod. Kabalen, mimingat tamo po ka rin sakit ngening kauran. King District Hospital, King Lubao. Tuklula King 33 reng maka-admit na pasyente ning dengue. Ay ni report. Tuklula King 33 reng bilang dareng pasyenteng ating dengue kasalukuyan na maka-admit King Escolastica Romero District Hospital King Balening Lubao. King report ning hospital 16 kareti reng mangatwa kabilang reng pilang mabuktot kabang 17 naman reng anak kabilang in 2-month-old abingot. Ibat la reng pasyente kareng miyayaliwang barangay King Lubao at kareng kasipi nga Balen. Agpang King management ning District Hospital mitas king halos 50% in kaso ning dengue ngening banwa kumparay niyang milabasan. Personal yang binisita Pampanga Governor Lilian Nanay Pineda bang komustan lareng pasyente at manabot pinansyal saup kareti. Paganaka ning gobernador libre ing pamagpaulo kareng pampublikong ospital. Babalada reng doktor seryoso at makamate ing sakita dengue nung mipaboren. Kabilang kareng sintomas naniti ing lagnat, sakit buntok, balangingi, tamanyuka, tamagdinat at pantal. Paganaka dareng otoridad panatilyan ning kalinisan king paligid at iwasan lareng lugar amalyaring pagdatunan dareng amok. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susunod. Libong food packs, ibat King DSWD, ing midake para kareng miyalbugan King San Fernando, kapamilataning Nanay Party List. Ay ni report. Memeyang sahuping Department of Social Welfare and Development o DSWD ating Nanay Party List inyang July 26 kareng pamilyang mialbugan king syudad ning San Fernando. Tuklo king 1,000 food packs igmi pamye kareng atlong barangay. 300 food packs igmi biya kareng residente king barangay Pandaras. 300 food packs mo naman igmi dake king barangay San Jose. Kabang 400 pamilya ning barangay Santo Niño ing tinanggap sawop. Agpang kang Attorney Ananias Jun Canlas Jr. maging nominee ning Nanay Party List. Imaylin Pineda kayabyabing tatakad ngening chairperson ning Nanay Party List. Ayak anong mag-request saup kang Congresswoman Flora Belliatco para kareng miyalbugang residente ning San Fernando. Po ba't kaya kami ni? Ba't po ng DSWD ni? May maging instrumento niya mo po yung Nanay Party List. Maging instrumento niya mo po Mayora Maylin, ang Pori Doc Benji, ang Pori Kapitan, para po midala kay Tine po. Siyempre, pepasaptan po ng provincial government. Kaya po, ina po, may nakot, rentract na po ng Kapitolyo uling. Uri na pong nanay, go, po yung Vice Governor Delta na mabilis midala in relief goods sa inyo. Pepadalala namang track in provincial government ni Pampanga bang manatadaliwa pang goods kareng barangay. Balaos naman ng relief operations kabang manatiling apektado ng albog rin pilang partiding syudad. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susunod. Atin pang mga paling balita aking pamagbalik ning News Force Pampanga. Panandamaning El Nino. Kuntoro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente.
King daragula demand, king kuryente, asang kaning paning pamangamit kareng appliances, kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente, amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman, papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pa magbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Dini pa rin balitang dapat tamang tutukan. May gumpisa king San Fernando, ngeni at rin king Angeles. May buklat ne in second branch ning Tinker Tots Early Learning Center. Silipan tayo iti, king report ng Patricia Mamang. Bayong Play School at Play Zone ning Mibukla, king Ciudad Angeles, inyang July 27. Iti yung Tinker Tots Early Learning Center at ing kasiping a BW Kids Club, getting second floor ning Best Western Plaza Metro Clark. It actually started in San Fernando last year. We opened May 20 in San Fernando after parang around 20 years of being in private schools. I decided to work more closely with children. Pakilala yan naman ng BW Kids Club, beto nga colorful play zone, ay exclusive kareng enrolled students ng Tinker Tots, perfect for learning through play and social interaction. These are the programs offered for school year 2025 to 2026. Hello everybody! I would like to invite you to visit us here at Tinker Tots Early Learning Center. We are located at second floor of Best Western Plus Metro Clark. See you here! This is Patricia Mamangon on the spot. Kaya katamong pakibaluan ang bilining panahon king lalawigan, kilo ng 24 oras. Pagpangking pag-asa, alang babante na LPA o low pressure area king kilobatual ning bansa ating bagyong Rosa ala ng epekto. Dapat ting habagat o southwest monsoon ya pamuri ning mimiral king maragula party ning northern at central Luzon. King bandang Visayas at Mindanao, ing thunderstorms yang araranasan ang magdalamuring mga sikanauran, lalo na king bandang gatpanapon at bengi. Kabalen, maging parti ka king pamagbalita ketiking News Force Pampanga. Na anumang kaganapan, isyo reklamo king kekay lugal, malyari mong ikwento isumbong kapamilatan na rin numerong mayakit king kekay screen. Malyari mo naman mag-post karing kekami social media accounts. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV44, ingadinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo karisablang Kapampangan. I'll venue lang ening lunis rin may kalapay istorya ketiking probinsya. Yaku po'y Beniginto at ini ing News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, susunod.